Reka ambasuze kaye nongere mbahe ikaze inshuti bakunzi bacu mudukurikira ku Ibendera TV umunsi ku munsi. Nizere ko aho muri hose mumerewe neza, ariko niba hari nabo bitari kugenda neza ano kwihangana. Twinjiye mu makuru rero ari kuvugwa muri aka kanya. Turababwira ko hari ubutumwa bwihutirwa ku banyarwanda ba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwatanzwe na ambasada Mukantabana. Turaza kaye kubabwira ko muri Amerika abari mu kababaro n'agahinda nyuma y'uko abantu 10 bahitanwe n'imodoka mu birori byo kwishimira umwaka mushya w'2025. Turaza gusoza tubabwira ko u Rwanda rwihanganishije Amerika yagabweho igitero. Ngizi rero inkuru tugiye gusangira muri aka kanya, gusa munyemerere mbere yo kuzinjiramo ku buryo burambuye banze fatiye akanya gatoya mbashimire. Niba ujya ufata umwanya wawe waba muto cyangwa munini ugakurikira inkuru n'ibiganiro byo ku Ibendera TV, uruba agaciro gakomeye cyane kuri twe. Turagushimira byimazeyo, tunashimira mwe mwakoze subscribe ku Ibendera TV, mwarakoze guhitamo neza. Turanibutsa ariko namwe mutarakora subscribe kuyikora kugira ngo mureke gukomeza gucikanwa n'inkuru tubagezaho hano ku Ibendera TV umunsi ku munsi. Mu gusoza turaza kubaha nimero mushobora kunyuraho niba mwifuza gutanga igitekerezo ku Ibendera TV. Nitwa na Kreti Ntirushwa, hani ku Ibendera TV, ikaze. Ubutumwa bwa ambasaderi Mukantabana ni ubutumwa bwihutirwa ku banyarwanda ba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwamaze kujya ahagaragara. Ni ubutumwa bwa ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mathilde Mukantabana ku banyarwanda baba muri iki gihugu. Uyu ambasada Mukantabana atangira agira ati: banyarwanda mugize umuryango mugari w'abanyarwanda batuye muri Amerika, mu gihe dusubiza amaso inyuma tureba uko umwaka dusoje 2024 wagenze, turashima byimaze uruhare mwagize mu iterambere ry'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Mwahagarariye neza u Rwanda aho mutuye kandi mukomeza kuzirikana ano gukorera igihugu cyanyu mutitaye ko muri kure yacyo. Mu kwezi kwa kabiri mwitabiriye muri benshi Rwanda Day yari itegerejwe cyane, mushimangira umubano ukomeye mufitanye n'u Rwanda ndetse n'ubushake mufite budasanzwe bwo gushyigikira ubuyobozi bwacu bwiza. Muri Mata nabwo mwifatanyije n'igihugu mu kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, twibuka abacu twabuze. Imbaraga mwashyize mu gutumira abaturanyi n'inshuti byagaragaje ubushake bwanyu bwo gusakaza ubutumwa bwa ntibizongere ukundi. Muri Nyakanga mwagaragaje inshingano mufite nk'abaturage, mwitabira muri benshi amatora ya Perezida wa Repubulika n'abagize inteko ishinga amategeko, mugira uruhare mu guhitamo ahazaza h'u Rwanda. Muri uyu mwaka wose mwagiye mufatanya n'abandi banyarwanda mu bikorwa bitandukanye nk'icyo kwifatanya muri gahunda ya Dusangire Ranche, mwerekana indangagaciro zo kwishyira hamwe no gufashanya. Ibi byongeye kugaragaza indangagaciro dusangiye nk'abanyarwanda. Turabashimira byimazeyo umurava mwagaragaje mu mwaka w'2024 mu gihe twitegura umwaka w'2025. Ntidushidikanya ko tuzakomeza gufatanya tukagera ku bindi byinshi. Reka dufatanyije twubakire ku byagezweho, dukomeze kunoza umubano dukorera hamwe, dutere imbere kandi dukomeze guteza imbere u Rwanda dukunda.
bifurije umwaka mushya muhire ibihumbi 2025. Ni ubutumwa rero ku banyarwanda baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika buturuka kuri ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ambassador Mathilde Mukantabana. Akaba rero ari ubutumwa bwamaze kujya ahagaragara. Ubutumwa kandi buje nyuma y'uko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari kuvugwa ibintu bitandukanye. Ni nayo mpamvu kandi mu yandi makuru abantu bagera ku 10 bamaze kwitaba Imana, abandi benshi barakomereka ubwo imodoka yo mu bwoko bwa SUV yiraraga mu baturage benshi bari bateraniye mu gace ka Louisiana muri New Orleans mu birori byo kwizihiza umwaka mushya wa 2025. Iyi mpanuka yafashwe nk'igitero cy'iterabwoba cyakomerekeyemo benshi, aho imibare yavugaga ko hari abarenga 30 bakomeretse. Ubuyobozi bwa leta ya New Orleans bwatangaje ko kuri uyu wa mbere, ni ukuvuga tariki ya mbere Mutarama muri uyu mwaka wa 2025, mu masaha ya saa 3 z'ijoro mu gace ka French Quarter gakunzwe na ba mukerarugendo, karimo utubari na za resitora nyinshi, ariho ibi byabereye ubwo ngo iyo modoka yinjiraga mu kivunge cy'abantu bari mu birori bisoza umwaka wa 2024. Ikigo gishinzwe ubutabazi muri New Orleans cyagize kiti hari abarwayi 30 bakomeretse bajyanwe kwa muganga ndetse n'abantu 10 bitabye Imana. Umuvugizi wa polisi muri New Orleans yabwiye CBS News ko bakiri mu iperereza, gusa amakuru ahari ngo kugeza ubu ngo nuko hari benshi bakomeretse n'abandi bapfiriye muri iyi impanuka. Ni mu gihe guverineri wa Louisiana Jeff Landry yihanganishije imiryango yaburiye ababo muri iki gitero, ndetse anasaba abantu kwirinda kujya muri aka gace byabereyemo. Iyi mpanuka ibaye mu gihe New Orleans iri kwitegura kwakira igikombe cy'umupira w'amaguru kizwi nka Sugar Bowl, imikino izwiho guhuza ibihumbi by'abafana biturutse mu bice bitandukanye byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi rero bikaba bisa naho hari integuza y'uko abanyamerika bakwiriye kwitonda, cyane cyane abo muri aka gace, niba ibitero nk'ibi bikomeje kugenda abigabwa kandi bigahitana abaturage bangana gutya. Birasa naho ari amakuru atari meza avugwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iki gihe cy'intangiriro z'umwaka mushyashya wa 2025. Reka kandi tunababwire ko ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahanganishije imiryango y'abanyamerika 15 bapfiriye mu gitero cyagabwe mu mujyi wa New Orleans, nk'uko twari tumaze kubivuga haruguru, ubwo umushoferi yagongaga ku bushake ikivunge cy'abantu bari mu byishimo byo gutangira umwaka mushya wa 2025. Ku itariki ya mbere Mutarama muri uyu mwaka wa 2025 nibwo ibi byabaye muri Amerika, aho iki gitero cyagabwe kuri aba abantu. Mu butumwa rero bwa leta y'u Rwanda kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwanyuze ku mbuga nkoranyambaga, ambasade y'u Rwanda yagize iti: Ambasade y'u Rwanda n'umuryango w'abanyarwanda baba muri Amerika twihanganishije imiryango y'ababuze ababo mu gitero kibabaje New Orleans. Ibi itekerezo byacu n'amasengesho biri kuri mwe muri ibi bihe bikomeye. Nyuma y'iki gitero, uwagikoze yahise araswa aricwa ubwo yashakaga kurwanya abashinzwe umutekano.
FBI yatangaje ko uwagabye iki gitero yasanganywe ibendera y'umutwe w'iterabwoba wa Islamic State, bigaragaza ko imigambi ye yari iy'iterabwoba. Akaba ari inkuru rero yakomeje kugenda icicikana hirya no hino bijyanye n'iki gitero. Akaba kandi twanababwira ko ku munsi w'ejo twari twababwiye indi nkuru ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagabweho igitero n'Abashinwa, igitero cy'ikoranabuhanga, maze muri iki gitero Ubushinwa bukaba ngo bwaratwaye impapuro nyinshi zigendanye n'iby'ubukungu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nta gushidikanya rero ko muri iyi minsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika isa n'iyugarijwe nyuma y'izi inkuru zose tumaze kugenda tubabwira. Reka natwe dukomeze kubihanganisha aho abantu bamaze gupfa abandi bakaba barakomeretse. Tuganye ku musozo w'izi nkuru twabagezagaho hano ku Ibendera TV. Turabashimira cyane mwe mubana natwe umunsi ku munsi mu nkuru n'ibiganiro bitandukanye. Turabasaba inkunga yo gukora subscribe ku Ibendera TV. Niyo nkunga yonyine tubasaba muri uyu mwaka w'2025. Kandi turakomeza kugenda tubashimira, tunabifuriza ikaze mu mwaka mushya muhire, ikaze mu mwaka mushya w'2025. Twizera ko mukomeje kugenda mumererwa neza aho muherereye hose. Niba wifuza gutanga igitekerezo ku Ibendera TV, ushobora kunyura kuri nimero ya telefone ikurikira ukatwandikira. Ni akamenyetso ko guteranya 250 77 00 822. Iyi nimero yakira ubutumwa butandukanye, ubundi tukakwihamagarira mu gihe bibaye ngombwa. Ndabashimiye rero kandi mbasezeyeho inkuru ku Ibendera TV inakagaruka. Nitwa Anakreti Ntirushwa, ni ku Ibendera TV. Mugira amahoro n'amahirwe, Imana ibarinde.